Apni subhaya pibaro kipara jor sachisin chakaneka channel khasi Republik de paralog kaneka por inya phai biang chapang kaneka election chitang samoy na na po Shillong parliamentary constituency na marba katumka ladang ip kheng lada hapat pelong election hapo anriu benai na do bakala MP la se kapor kala nang jan tangi mentang inya phai do inya kan khandiat hak bi de kaneka MP election chitang samoy na na po Shillong parliamentary constituency de paralog kumangina tibhi bai MP jongi i Dr. Ricky Ejezingkon ilaklat no hak khat khandai tarik ubnai uba ar usnam arajar pun reu kamu kabamut bahapo lada hapelong election kat katika representation of the people act kan dai spasan way baik election dai ban pelong hapo reu benai kamu bahapo khat kan dai dari benai bapra da dai ban pelong no ya ka MP ba election nan po Shillong parliamentary constituency de Henry kadon perkadau ke balaban penslem jangan ka election MP pala dia kan reu benai ni po Shillong parliamentary constituency kata kadau kalong ba na kalian jong chief election commissioner ulapan benar ba haban le shwano ekaneka special intensive revision SIR hapo ka jala Meghalaya hakaba kaneka SIR kan sedang ni arfa wadu arfa kunda tarik on training ya GBLO kita GBLO kiba jupet ban penung kelteng ban thap kelteng lana ban penrung ya kelteng thabot kiba thamai lana ban dilit ko bat kum tar ta kita GBLO kiba dan kisnong lana kita ki polling station kamot kita gen training ya gitu nado arfa wadu arfa kundai taring nang ta lai phau tarik banai ban rew wadu arfa kundai tarik Julai pada hudu banai ban nyau pan kini GBLO kin salai rung yeng na kawi kayeng kawi kayeng balai pensisia ya kita ki kelteng jongki nang thabot kan da ya ka draft electoral roll ban ya kata draft kata balak pelai pajba balik kata kelteng juga nang thabon on pelai kata kabadang dari ka draft ka bampat bay final on pelai hakasan dari ubenai bapra on pelai pajba bat kitu ki bakwa ban claim lan ban objek ya kita kelteng ki badon ketika electoral roll kila ban lek gumta hado ka sau dari ubenai bakhandai usnem arajar arpun reu bat ya ka final electoral roll on pelai pajba akan nyau dari ubenai basipeu te paralog kan kan kata ka jingla ikan ka SIR kala pat penjelan syu ya kan ka G election situ sama ni na po Shillong parliamentary constituency namar ba kaji siya kung ka an representation of the people kamar hapelong no hapo henry benai henry kajing penmi hukum jong chief election commissioner ban pelong kata ka SIR krempep kan penjalan susu ya election namar ba ya election kelempep on pelong pat hadin baladep le final ya kata electoral roll na kata daw imat ke election nang na po Shillong parliamentary constituency kan dang slem susu sa kumba ar benai la na lai benai te paralog patpau ke jing ke jong pi let's say na kalian ka jongi kum ki pajba ilamat ya kajing penjalan ya kajing pelong election house nam arajar arfusau hakaba ya ka MDC election kepada ban pelong house nam ajar arfusau la penjalan sya ka sya house nam arajar arfusan habala penjalan adu khat arbenai na kidau ki ba kajing ajung ka sarkar ba ban penbai jenti yaki constituency kumjoru mentang yo iba nakada ba habla syuai kana ka SIR kumura penjalan susu kana ka MP by election jadi geling benta kalong ba kalong ba hato kan ka jing penjelan susu kan keta ni kan don kan keta ya kanu ko parti na kan ya kanu ko parti kan aibor na marba kumbang layo iba na kaliang jong ka parti VPP kadai ka parti ka banengkong do ban pekra sai ban yakun ya kan ka election na je kan election sedang samoy na mar kana kadai ka banengkong ban benayo kurtong ban yakun pakum joro ya kan ki benai ki bladap kita yo yo iban kalian ka parti NPP ru kala pen kra sai kala la state ba ban campaign na kam ta candidate uba kala dapan benai itu di RL nong lain ban yo iru hakini ki hinda tayo ban kalian ka UDP ru kala pen benai la ujung kertong bat ka kongres kala pen benai la ujung kertong ka bombat pen benai kertong hado menta ka dai stangka BJP na kata daw yo iba kana gajing penjalan ke election kalong ba kan bojing perkhadung pi jipat ba ya ka parti ayu kan keta atau kan keta ya ke parti BPP ne kan keta ke parti NPP ne kan keta ya ka no kan political party kan kujing perkhajung pi la se namar ba kada kujing Islamic election la se kadawi kadai ba haban la kan ka SIR kan ka jing perbena jong chief election commissioner ban la se halanda jong kan ka jing perbena ba kan ka ban la kan ka SIR hado benai ban reu kadai ba la se kala ban don cucu kadaw bat ka basalan dat ka ba na kali ka jongi kum ki ba ngin om la
bantip handang tip ba kana ka election chitung sama ni po silong parliamentary constituency kala banjalan syusyu naga daw bahaplay kana ka SIR balapan benar daw chief election commissioner UBDR diwari bahabalay kana ka SIR na ka special intensive revision kabaki lalay kumba lalay hapo West Bengal hapo Assam hapo Kerala bar ki state wa long election gila shwai kana ka SIR lase kadai kata hiru ba hana haja laju ngiru ki ko amla shwai kana ka SIR bar hadin kata kan sa pelong ya ka election tena kali jong na ngam don kibon ki kentin rai pen pau bijum rajung pipis ngau kumno halor kane kajing penjalan kajing la penjalan susu ya ka MP election siteng sama ni pa silong parliamentary constituency pilaban ai ya ka jingsu ko jong piyah po comment section de tada do pindia sembiang haka wai pat ka video ai ku blai pi paro ku blai sibon